ufuna ukwenza kanjani usasekhona la endlini zomsakazo njengamanje siqhubeke naye sibuze ukuthi yena uthini mayenaba futhi kabanzi sobuze eminye imibuzo sothola ukuthi ubani nabantu abafuna ukusebenzisana naye bezokwazi ukuthi bemthole Nkosi yami khona lapha enkundleni zokuxhumana insizwa ubhuti uMbesu akekho omunye ubhuti uMbesu uyi1 akekho nje umuntu ozomthola ubhuti uMbesu bathi mawufuna ubhuti uMbesu uzothola nje ubhuti uMbesu oyi1 kunjalo nje bhuti. Usushilo wathi le ngoma usebenze nayo lensizwa yakho nedumbe ethi type yami. Yebo. Okay, into engathanda ukubuza na futhi ukuthi njengoba ukhula kanjena ufuna ukuyibona usezingeni lamuphi umculo kaMaskandi kuba khona namaqhawe ahlukahlukene kuba khona abashayi bempama bakhona nomthandini abezinto zenzeka uthanda ukuthi wena uthanda ukushaya impama noma ufuna ukuswenka. Hayi webhuti nje uma ngabe ngingakhuluma iqiniso mina akekho umculi engathi ngifisa ukuthi ngibe nguyena ikahle kahle mhlasimbe ngaba khona izenzo ezithile engisithathayo kuyena. So amakhosi abathi akhona emculweni kaMaskandi ngithema nami ngabe ngafica amakhosi kuthiwa yinanka. Ngaleso sikhathi kade ngingayinakile futhi bengenandaba naye ubukhosi nani ngalesikhathi ngingakaculi. So mangabe sengiculile sekumele ukuthi ngiyinake ukuthi okay ngoba nami ngikuwo lo mkhakha. Then mina uma ngabe ngifika entweni ngiyafunda ukuthi lo muntu lona unjani kahle kahle lona unjani. So bonke ba right akekho o wrong ngoba bebiza amakhosi bonke futhi ba right indlela na kushuthi nje ukuba inkosi mhlasimbe omunye usuke ezivezela ukuthi akunanto ethile okumele ukuthi uze ube nayo ukuze ube inkosi uvele uyibize nje uthi hayi mina kuveke kusekuwe ngaphakathi. So lento noma ngiyibona akusiyo into engiyi-entertainayo akusinto ekhona engifika nayo emculweni ukuthi kunento okuthiwa inkosi kaMaskandi since ngithe ngifika ngafica amakhosi kaMaskandi emabili kodwa nje ngifice abafowethu abayibiza ngamakhosi mhlasimbe nami ngelinye ilanga ngathi ngiyibona kwelinye izinga ngithi hawu ngathi sengiyona-ke inkosi kaMaskandi ngezinto engiyobe sengiyikhombe sengiyitholile. Kodwa nje mfowethu iqiniso lithi ngizimisele ngokusebenza kanzima ngiye ngabukela ubhuti uKhuzani. uKhuzani mfowethu usebenza kanzima leya mjida loyana ngokuyikhandla usebenza futhi lokho kwamampela uyabona nje lapha khona mina ngiye ngibezwe abantu bethi uthwele njani ngiyayiphika leyo kuthwala. Hayi cha ngiyayiphika ngani na nginaye ngiye ngamlandelela uKhuzani leyo mjida usebenza kanzima leyo mjida loyana akalali leyo mjida loyana. Kwalento yokutrendisa impahla kakho impahla bezikhona siyibonile impahla zamaskandi komtshengiseni kodwa bengasiyo lento esezikuyona manje uyabona. So yena akafunanga ukuthi eze yoba yinxusa lempahla ethile uqala waba nempahla yakhe yena njengoba nami nginayo impahla yami nginayo nempahla kaMbezu okusho ukuthi ngiyavuka step by step uyabona nje ukuthi don't rush akujahiwe akutatazela. So webhuti uma ngabe ngibuka imisebenzi yakhe uKhuzani simbona uKhuzani ekhipha ama perfume simbona uKhuzani ngazathi angazi noma ko funeral bani imshwalense into enjengaleyo uyabona simbona uKhuzani ko Jonathan D uyabona simbona uKhuzani nguye futhi yena ube nenhlanhla ke uKhuzani ngokuthi uthe uma ngabe efika wa understanda kakhulu lento le social media kanti abantu bebengakayi understand kanti ngaleso sikhathi ipage lakhe liyakhula lathi likhulela wonke umuntu uma ngabe khula. So uma ngabe posta nje ku notify ebantwini abaningi once wa follower ukuthi ulikile noma ulikile ucommentile noma ucommentile yena iprofile yakhe ithi mina nginabantu abangaka abangabalandeli bami uma ngabe ngaqhamuka neproduct ithile ngiyoyikhangisa abantu abangaka abangayibona nalabantu bama product ke bayazi ukuthi mangabe ubonile nje ukuthi uthengile noma uthenganga that's why begcine sebethi mahala ukubona. Ngiyabona ukuthi ezethu inhliziyo zibovu zonke eyakhe iblunga phakathi kodwa sikho lapha cha lutho awuthi kuphinde kubuye kapha wefuthi ngeke ngisho kanjalo ngithi ngiyamthanda naye uhlangothini la indlela enza ngayo kumina ngiyabukela kuyi nami ngiyasebenza kanzima kunomcimbi nje engihlelayo ngane kaMama enginawo ngomgqibelo laphana
estadium eBilanyoni uzobe stadium cabanga akusi umcimbi oqala umcimbi wesithathu ohlelwa yimina okusho ukuthi ngiye ngahlela umcimbi mina ngingakaculi ngahlanganisa amaciko ngingakaculi ngahlela imicimbi sengiculile ngoba senguhlela futhi owesibili othinta imeya phakathi othinta osopolitiki bangakithi phakathi into yenza ukuthi ngibabize kosopolitiki ngiyazi ukuthi ngisazobuya kule ndaba yamthandeni ngichaza yena kaze kuthiwa yilo wakhuba wafika wazoncoma lo yena ngoba isizwe sihlukene awuxoxele futhi eyakhikhala wona ikhala describe uButumbesi ekaButumbesi nithi nazi zigqoke lombala onje mfuthu describe uButumbesu eyisa atramele kanje uyabona lo muhle la lo mbala okhombeka ule kude ngidlule kuqala kule ekamthandeni ngaze ngishiye ngemuva ngoba mfowethu nami sengiyayibona ukuthi kunabantu asebeqala ukungilandela manje akumele ngithathe iside nami ngingaqondile ukuthatha ngokuthi nje ngikhulume yabukwa ngabantu ngoba lenkulumo iya record iyobe siyasala mangabe ngibuka igcokamelisha hlakaniphile hlakaniphile igcokamelisha futhi liyahlala entweni kodwa futhi bobabili labantu laba bayadingana cause igcokamelisha nalo kunezinto eziningi eliqalile elizenzile nedi manje into engibuka kuye unalento le yomkunzi unalento le yobunsizwa lento ukhuza le ndaba yelembe ecela le ndaba yelembe nami ngayibiza ngelembe ngoba kuthiwa ngumfana ohlakaniphe kakhulu manje nami ngingumfana ohlakaniphe kakhulu ngakithi nami ngaba nje ilembe ngingasabi uyabona into ezingeziphikise ubuhlakani bazo zombili insizwa kuyinto futhi eseqophelweni phezulu bayishintshile igame yomaskandi ebuka ngayo ukuthi bayakwazi ukuyifaka ebantwini ngoba sekuqhamuka nje ingoma ezisimple manje into nawo ungayicabanga ukuthi nje kumele kuhlanganiswe kahle insimbi nomvumo kuvunywe kahle yonke into ibe njalo kunjalo mfowethu ngoba kade ngiselana ukuthi ngiyabukela ke kokunye nakuye ugcokamelisha ngibukelile mina mfowethu ngiklini mina nje yami ngiklini mina uyazi noma ngalifakile ugodo kodwa nje mina ngiklini nje yami ngiklini igqugquzelwa ilomjita ke lento uyabona so ngapha ngihlela umcimbi igqugquzelwa ngibani ngikhuzani kusho ukuthi labantu laba ngiyabadinga miyeke ugatsheni ngithanda iphimbo ngithanda ubuyena bonke ke kodwa abaculi bamaskandi ngiyabathanda bonke ngokulingana mfowethu ngoba ngabafowethu ngoza kwethu ngihlele umcimbi lapha namfowethu ngathi ngiye ngaba nenkinga kuwe kwabangazathi awuthi